हाग्रामा महिलानि दैदेननाय BPFआ इन्डियायाव जयेन जागोन नामा? जुदि इन्डियायाव BPF दोलोआ जयेन जायोब्ला UPPला मा जागोन? बे सोंथिनि बाथ्राखौ लानानै दासान्दि आसामनि राजखान्थि महराव गोख्रै सावरायगासिनो। नाथाय बे सोंथिनि बाथ्राखौ फिनजाथाय होदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बुंदों हाग्रामा महिलारिखौ गाहाय मन्त्रीया लेंहरगोननि सायाव जोंनि आखायाव फोरमान गैया। হঠাৎ এনেকুৱা তথ্য নাই। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মাতিছে বুলি কিবা তথ্য আছে যদি আপোনালোকে দিয়ক মোক। মোৰ তাত এনেকুৱা কোনো ইনফৰমেশ্যন বা কেনেকুৱা আমাৰ তাত এতিয়ালৈকে একো অহা নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰত ক'ব বিচৰা নাই। बबेखानि इन्डियायाव BPF दोलोआ जयेन जागोन जाया बेखौ दासिम जेबो मिथियाखै। नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ इन्डियानि जथुम्मायाव लेंहरदोंब्ला बेखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायगोन होननानै बिथां प्रमद बर'आ बुंथियो। मख'नो गोनांदि फैगौ 18 जुलाइआव गोदान दिल्लीयाव इन्डियानि गोनांथार जथुम्माया जागोन। बे जथुम्मायावनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPFआ इन्डियायाव हाबनो हागौ होननानै दासान्दि गोबां सावरायबाय थानाय जादों। হঠাৎ এনেকুৱা তথ্য নাই। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মাতিছে বুলি কিবা তথ্য আছে যদি আপোনালোকে দিয়ক মোক। মোৰ তাত এনেকুৱা কোনো ইনফৰমেশ্যন বা কেনেকুৱা আমাৰ তাত এতিয়ালৈকে একো অহা নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰত ক'ব বিচৰা নাই। যেতিয়া তেনেকুৱা কিবা ইনফৰমেশ্যন আমাৰ তাত আহে তেতিয়া আমি আপোনালোকক মাতি পেলাই ধুনীয়াকৈ কৈ দিম। হঠাৎ এনেকুৱা তথ্য নাই। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মাতিছে বুলি কিবা তথ্য আছে যদি আপোনালোকে দিয়ক মোক। মোৰ তাত এনেকুৱা কোনো ইনফৰমেশ্যন বা কেনেকুৱা আমাৰ তাত এতিয়ালৈকে একো অহা নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰত ক'ব বিচৰা নাই। যেতিয়া তেনেকুৱা কিবা ইনফৰমেশ্যন আমাৰ তাত আহে তেতিয়া আমি আপোনালোকক মাতি পেলাই ধুনীয়াকৈ কৈ দিম। হঠাৎ এনেকুৱা তথ্য নাই। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মাতিছে বুলি কিবা তথ্য আছে যদি আপোনালোকে দিয়ক মোক। মোৰ তাত এনেকুৱা কোনো ইনফৰমেশ্যন বা কেনেকুৱা আমাৰ তাত এতিয়ালৈকে একো অহা নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰত ক'ব বিচৰা নাই। যেতিয়া তেনেকুৱা কিবা ইনফৰমেশ্যন আমাৰ তাত আহে তেতিয়া আমি আপোনালোকক মাতি পেলাই ধুনীয়াকৈ কৈ দিম। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।